Tala Fou o se whaapoponga le nei o tala mai Ausetalia. O fofua nei Australia whaatawina le lua se lau lua se fulu a openga o Tomahawk Cruise Missiles mai a Amerika i se marienga o liputia si dia male piliona lo na tau. O le fofuanga le wa ioina i le US State Department o le whaatawina wa openga ya Australia a Italia i se ioenga mai le Kongresi. O liputia o le whata wa inga le nei e ono si dia male valu se lau iwa 15 miliona a Amerika lo na tau ma wa whaamaunia mai le minister pui puinga Richard Miles le nei malianga i le whaatanonoanga i le porkala mea le Today i le so. Whai mai Miles o lo o lato ngā rurue nei ma Amerika i le malianga le nei o na e tau o tele e mai se fo i le malianga i wa maulu e peo na whaatanoina le o ngā tono le nei wa yaso o le whaamoemoe e whaamautuina le saunga le mua o Australia. Ta ue Miles o lo i tu ainga upenga nei e mawhai ono o atu le sidia ma le awhi ono se lau kilomita le mamao e le ai. Lono winga e mamao atu nei lo le malanga mai i le taawale mai sini i Adelaide. O ta ua fo i le saunoanga le minsta e tau wa tele ya Amerika o na whaalau tele ma whaatu maupele malolosi o ana allies e mai se lawa le tu tau le pui puinga. Ua maua le lei se tasi ali i sa fuafua e whai malanga mai leisi se tete i leisi, ma se vai ngā tupe tele tolu se lau wafe, whai mai leo leo o tupe palpala, ma sa whea vea i mai ilana ato na alu mai ai lungo le vaalele. Whai mai leo leo o le tangata lea mai sini, na fuafua e whai malanga tu i Perth i le asorua le vasa nei, ai maua ilana uta lea o tupe ina ua sa i lia i masini su e le malai vaalele, e tolu le leitanga pepa i ila ua tewi nai tupe ilana atopa au le carry on, sa alu mai ai lungo le vaalele, ma toi maua fo i le isi vai ngā tupe si dia ma leono afe whaselau ilana tamai ato. O le nei ali ilusu iwa tausanga, na po ina leo ma ofta ua ina loo musu, e whaailoani whaamtalanga i tusala na whai ngā malanga, whapea fo i malona tua tusi, a meiso le vai ngā tupe tele sa whelua iane maia. O moria nei le mata upu le na salomia, o tupe sa ia whea vea ina au mai ni whainga wha solu tu la fono, ma o se solu tu la fono fo i ono o atu i le tolu tausanga, e whare pui pui ai pe a wha maonia. Na ave fo i leo ma telefoni whea vea i lua le nei ali i ma le tablet e whaia i eiso enga. O fuafua la e tu la i le whaamsinonga i Perth i le Masino Uni a o whaawawa i pia enga. O whaamatu mai nei le Greenpeace Australia Pacific sa lato pepa o whaamtalanga o whaitio i nai le malienga le maloma Amerika ma le United Kingdom le AUKUS deal e peo na whonga i na fo i seisi o na vaenga tau e le vasa nei Amerika. O le whaalulunga o le Greenpeace Australia, David Ritter, o ia whaelua o le malienga le nei, o le ai uane i se tūlanga na te whaingoina o te tala anga pōngi sā, Dark Legacy, ma le a mawai ma ota o mea tau niukiria i Australia mo le fia o tupulanga le rumanai. O ia whaelua fo i sa sidi ai o na whao ngā ta tau tupe nei, i le fo ia ionisi o whaafita uli ma matau puonga onga e pei o suinga o le tau, au unanga o le soifua maloloina lautele, ma le soifua manuia o tangata. O lana whaatanoanga i lunga le Radio 2GP wa ta wai le Parimio Anthony Albanese o le marienga lei lalo le August o se la asanga lei le tūsao. O le marienga foi e le na o se whainga whaavai tau le pui puinga a e whaatatau i le tomai o Australia i le tūranga tau le pui puinga ma lona anga waa i le whausia ina o mea. O loo whaaleo popolenga o nisi e whea ngai ma au unanga i lunga le social media i Australia e whaatatau i popolenga i le ono whaasaina o le TikTok ina ua maua mai li poti mai Amerika o loo fuafua la tau te whaasaina le whaonga o le au unanga i lo la tau tunu. I li poti mai SBS wa ta wai o le pulenga le presidente o nei Joe Biden o la tau whaeloa atu i e ana le app le o le TikTok e mana o miona motusia o la tau so utanga masaina pe a whai e wha moe wha wau peona whaonga la la tau au unanga i tono Amerika. O le TikTok e umia se company mai saina o le Byte Dance Incorporated ma ua le whaatasi o na whaaleo popolenga o sui o le malo Amerika i le whaonga ina e le au unanga o whaamtalanga ma ono likia tuai nisi whaamtalanga tāua i saina. O se tasi o whaia o ngā sinia le University of Griffith i Australia, Dr. David Tuffley, i le mata upule nei le puipui ngai lunga upeng te whailangi le cyber security wa ia tāua o le whaasaina o le TikTok o se tūlanga e au na whaia. Na ia whaelo i te tono le ono i le whitu tau sanga taluai sa te ena i lama le company le Byte Dance le whaamatu watu o lona umia le au unanga, lona winga, e ulava ina o i le tūlanga le o le whaasalo o le TikTok mai tu tonu o le malo tele o Amerika.
Ma le tala muli le mata upu sa whai aiso e ngā leo New South Wales le tala vau le sa ia la fuani le la fonga whailonga lanu i le li ta alo la Trau Mitchell i le whaunga le vastaruai o whailo mai leo o tu ina ne iaise la pta inga i le tala vau i le ua wha maoria o na whai o ia wha mtalanga whailonga lanu. O le taalonga i le vayastaruai le stofi na whai ia wha mtalanga a wanga i se atu tamata alo male malai le teime le afo le taalonga. Na whaatino iso ngai leo ma le NRL mai loa ai o le tamatiti se fulu whātau sanga na ia whaia le atu langa ma ua mai ane una tu ina eise lapta inga i lalo le Youth Offenders Act pe ona ta ua le ripoti mai le Wide World of Sports. A mai leo ua mai ana latu suenga o tadia pele i unga suenga le NRL na saunoai le pula le NRL Andrew Abdo i le matau pule le whailonga lanu ma wha matala ai taimia o tuputupua a ilo nā tunu o Afrika i saute. O ina te malamalama le lea i langona o tangata pe a whaia ni whaamtalanga ma tūlanga whailonga lanu pe ona whaia i a Mitchell. Ma le angalua fo i lale NRL i le mawhaia ngatai e a o ina mawhautua ina i tua i ngā tangata whapea e tusa o lea mata upu. O lo whaatulanga ta alo fo i Mitchell mo na au le Rapidos i le ta alonga le pōna nei e whitau i ma le Roosters le fo i sa ta alo ai mua. Au tala nā le video sa mome Ausetalia mo le nei fo i vai aso. Toi whaelo e fo i le vai aso fo, manua tere le whai unga le vai aso soi fo.